La mujer es la reina de la casa. Жената е кралица на домот. La mujer es la reina de la casa. Жената е кралица на домот. La mujer es la reina de la casa. Cada cosa in la vida ken comite que masker. Се во животот е работа, дури кога јадеш мора да џвакаш. Зошто ова вечер јадиме ваков хлеб? Сега да го Esto el pan de la fresa que comieron los tres padres en tierra de ayuno. ¿Y por qué se te va?